تشا مازم 2 میلیون جمع شود خود جمع شود یا سر شود yok fazla çok yoş. Kadmış vajni tara? Damın çişmoş, çişmoş. Yani ki sara bağlı. Çişmoş, yani çişmoş, zreniş, Rus soruz, zreniş pasçıda sodas. Rus soruz, zreniş pasçıda sodas. Kamu onu vraçış dinam, ama delav da kurtulmazsan orada ucan darsan da sultanda, o yüzden konuşuşuna dedi. O memnun şuşu tim. Ana. Bu vayım karki agar yamay daya sari peşkiriş naknem agar, hani çişmoşa, hoş geldi dan ona da çen yak solunda yok hiç ya. Хак пеши поду бародаро агар ки вай бошам мо май зурмат мавҷуд кардем фарзанд мехай алҳамдулиллоҳ ки бачаак май ина 11 солаи бачам пампес хатия саҳрошам пешовшам бародаро муҳтарам ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. аввалан ман миннатдоргии худма ба ҳамин ҷавонмардои машҳур ҳаматон мешиносен шу акай бобоҷон акай лангарӣ бисёр мақсад хизматҳои бениҳоят бисёр мекунанд. аввалан аз тамоми хоҳаро модаро талаб дорам ки дар ҳаққи эшон ва дар ҳаққи гузаштагоншон дуои хайр кунанд, чунки ин ҷавонмардӣ инора ҳар кас карда наметавонад. ва бародарои муҳтарам, аллоҳ раббулъиззат дар қуръон мефармояд ки я айюҳаллазина аману, е касоне ки ба аллоҳ имон овардед. дар дигар оят, дар давоми оят чӣ мегӯяд? рӯҳамаъу байнаҳум, аллоҳ мегӯяд шумо байни ҳамдигар бо раҳм бошед. ташаккури бениҳоят бисёр ки ин қадар дастгириҳои кӯмакҳои бениҳоят зиёд мекунед. ҷаноби расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар як ҳадис гуфтанд ки ман ярҳаму нас ва ман ярҳамуллоҳ. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки кадом бародаре ки кадом инсоне ки нисбати кадом уммате ки нисбати як бародараш нисбати мардум раҳм мекунад ва ман ярҳамуллоҳ ва раҳму раҳмати парвардигор боло мешавад. аз парвардигор раҳмати худоро интизор боша. бародарои муҳтарам, бовар кунен, ма бовар кунен, акун гап барои таъриф карданеу валлоҳе ки ма барои ҳамин гӯдак бовар кунен оби чашм кардам. аз ин лиҳоз ки хай хулосаи калом чизере ки аз пеш мебинӣ баъдан даркат мекунад. бародарои муҳтарам, моро хел аз ор омад ки дар ҳамин гуфте ҳамун гапҳо ки вай бурмадему мақсад муроҷиати худмона. аввалан ба бародарои соҳибкор 2 миллион сум дар кораи бародарои азиз ба хотири аллоҳ. аллоҳи меҳрубон мега ман ҷаъа бихасанатин фалаҳу ашру амсалиҳа. аллоҳи меҳрубон мега касе ки ба хотири ман дар роҳи ман ва ба хотири ризои ман як метиҳад, дар ивази ӯ 10 метиҳем. ба хотири аллоҳ бародарои муҳтарам сухана зиёд намекунам. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар ҳамин кор бетараф набошен, саҳми худтона бигзорен. мисли ҳар вақтае ки канали якай лангариҷона ва канали якай бобоҷона бисёр дастгириҳои мақсад бениҳоят бисёр мекунед. аз ҳамагии шумо миннатдор парвардигоро дар охизи сухан гуфтанем ки ҳамаи хайру эҳсонтона дар номаи аъмолтон навишта ва сабт гардонад. худованд дастгири қиёматон бигардонад. худованд тамоми миллати тоҷика, тамоми мусалмононро, хос мардуми тоҷик, миллати тоҷика худованд обрӯманду сарбаланд нигаҳ дорад. худованди меҳрубон дар кадом дар куҷое ки набоше дар як фазои амну ороиш худо қарортон мегардонад. сухан ба бародаро дода мешавад. хуб, салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон боша. бародарони меҳрубон, яка ростиш ҳоҷиҷон занг задан айхуди навасибирс омадагиян. хела вазъият ҳами додар вазмин аст, дар ҳақиқатан вазмин аст ки мақсад айҳсоби сараш ҳатто системаҳраш операсия кардагияд. аммо мо гуфтам ози нишонаш битем. аммо ютуб медонехтон ки жал мезана хай блогери я бусо мефаҳманд удале мешавад. бечора уҷа калаш меларзад, чашмош бозӣ мекунанд. аввалаш ба хотири худо ва ба хотири ҳами ака аллоҳ шоҳид ки ака рӯи экран бурмадани набуд. мо маҷбурш кардем як ки худтон гап зане ба хотире ки фарзандша одама хела зур мебиёяд. ҳамин намин шумо мегӯ фарзанди ман боша ё ки ҳамин фарзанди шумо боша. ҳар кас ҳамин ҳолата дар ҳамин худаш як 2 дақиқа ҳис кунад ҳамин фарзанди шумо боша. худованд санҷиша ба воситаи падару модару фарзанду ҳамаи намуд меёра ба сари бандара ку чӣ қадар тоқату шукрона мена. акара гуфтам якум шукрона ку диюмаш и фарзанди тай ҳози агар экран намеброи гам намезани дар ҳамин ҷа худованд худаш ака сабаб шава шумо ёрдам кунед ҳамин бародар операсия кунем пагар ва пушаймонӣ мешавад. ба он хотир این برادر خیلی از ورش میاد. همه حالات این برادر رو باید خدمت هر کدوم حس کنیم. من چی گفتم؟ وقتی اکا نوم نگرفتن این برادرها من میگم اولش که خداوند، بعدش از شما برادرها، بعد از صاحبکارا خصوصا اکای رحیم جان، اکای بیگی جان اینا التماس این برادرها کمک کنه. یعنی که الحمدلله که ما مسلمانیم، ملت پرستی نمینه همین نویای رشت غرمای خیلی از ورش اومده. 2 میلیون سوم هست در این شرایطی مقصد سخت خیلی وزمین جمع کردنش. الله اما خداوند میگه که یک بطی در راه من انشالله من 10 میگیری. با اون خاطر انشالله اون بر میگرده. من میبینم این روز اکر همجا ایران روی کرد،
چقدر کمک ها کرده همه رو میبینم. اگر همجا اولش خداوند یک است چقدر مردم بسیارن اما به همین نگاه نکرده کمک کرده است. الحمدلله توی چند سال شد خدا بسیار شد. همین برادر التماس با اگر همجا همین ویدیو رو روی کنه خیلی حرکت می‌کنه انگار بگم دام کوور صورت اگر همه بمونه براسه که این برادر خیلی مجبور شده به خدا همین گودک اینا چند ساله گفتی 11 ساله مقصد 5 پیرس دوره خودم فکر کنی گودک نمیتونه قپیده مقصد نمیسته اما میتونه که میخره ایسا میبروه یعنی که سیستم عصب نمیخوابه که همو آوی تنه نبروه اگر دو روز پرامویان و هم خاطر چی گفتن اونگا پابیسیون نکنیم 2.5 میلیون در کورای باید برادر سروش همین دو درک سروش اپریشن کرده شوه یعنی که دو جا اپریشن در ولی فقط همین سرش 2.5 تکتین این برادر میگه یا پشت یا کی بولوشنه که میگه حرکت میبره که زرینش چی نشوه عصب جزیر نشه هر روز یعنی که در مینوس رفته است. با اون خاطر از هر یک آدمی شما خواهش میکنم که یک است 10 است یک آدمی نمیتونه 10 خش دو کنه آدمی نمیتونه التماس همین ویدیو را به خاطر الله پهن کنه که چی میگن یک آدمی خیرخواه. الحمدلله بسیارم برادرای پولدار می خدا بسیار شوتیا یک 10 پارتون با همین دو درکن شما فکر چه لنگاری گفت فکر نکنید که 50 روبل 20 روبل می پارتو سومید ان شاء الله اسمای دوستان مهربان به خاطر الله مثل همه وقت هم تا سرجم شیم ان شاء الله دو درکم از همین مشکلی پدرم از این خیلی چیزاش فروخی برادر اول بعضی آدم خونه‌اش فروشه گاو دورا گوسفند یعنی که آدم بعضی آدما متاسفانه هستن در حقیقت هستن که در خونه‌اش خوان بعضی چیزای قیمت بهاش در او میبره اما بعضی آدم توزورش نه همش فروخته نال میشوه بعد حرکت میکنه که به خاطر الله برویا با یک کس مراجعت کنه. این برادر یکی از همون برادرها که همش فروخت در روی خدا و در روی بچه‌ش بعد اینا که با پیش اولش خداوند بعد ما و شما مراجعت کردیم التماس خوب اکل انگاجی گفتم شد. خب برادرای عزیز همه گپورا گفتم برادرها اینا برادرمون خارجان دی پدرش دی فرزندش خب شنویدیم برادرای عزیز هر کدوممون باشیم جای نه همه جای همه برادر ده ما خودمون هر یک تمام جای هم برادر ده خودمون بیستیم فکر کنیم که واسه چی قزورش نه اگر در روی اکران تیمبولی نمیبره الله شاید مورد مزورش که بیو که نمیشه و خیر همین کاری که نباشه نمیشه برادر عزیز برادرایی که چنقری که زورتون میرسه کمنی میرسه برادرو به خاطر الله همین نورا دستگیری کنیم پدلیک کنیم کامera لایک مونن شتوبی پاهم شاه ان شاء الله با امر خدا با امو میرسه با امو کلونورا میرسه با امو اکورا میرسه ان شاء الله با امر خدا انا یوردام میکنم خدا خود اگر این قدر کردن الحمدلله که یک دو درک مونو نمیکنم ان شاء الله با امر خدا میکنم خدا همه ما رو به راسیت نه خوري دعا قرطه و کیرم این قرطه خچونه رقم خچونن نمره خچای هوا برادرای که مقصد اگر شاید هستن الحمدلله کوز همه باور میکنه کمی باور نداری نمره خچن کارت خچن با کسی بخوید در طرف ادینسو و اکانت گفت بیا از نزدیک ببینی حالی دو درک بسنجی بفهمی ان شاء الله شاید بعضی آدما هستن الحمدلله آن میان میبینن با قدر مقصد گفتم چی سوما بایلما را میتونن میگن برادر فلان شو تو فرزند تری اکوارم هستن بیای ای پیش خاطرش صحبت کنی با چیزی که از پیش میفهمی میبینی این تماما دیگره خدا این روزا برای بسر هیچ کس نبیاره دو درک شفا بده خدا نگهدار های خورجون خداوند مهربان از یکویک شما راضی باشه الله مهربان خانه آباد و سربلندتون بگردونه پروردگار رب العزت دعای ما بندگان پروردگار تو پذیرنده دعا هستی این برادرایی که پس اکران دعا تماشا میکنن و خیر و سهم خودشون در راه تو و هر سببی که میگذارن پروردگار اینا را به ریا از جانب ایشون قبول و در نامه اعمالشون صد دستگیر قیامتشون بگردون. در آخر با اکای رحیم جان گفتنی هستم که اکای رحیم جان خداوند از شما راضی باشه خداوند مهربان 100 ساله شوید بعد از آن پیر شوید خداوند در زندگی دست کم نبینید خداوند همیشه کامیاب باشید و صلی الله علی نبینا محمد و آخر دعوانا الحمدلله برحمتک یا ارحم الراحمین.